hakata report nila pideng yang kini petition bang create ki polling station bang create ki section bang create part ki polling station kini ada kumjo si spark ndak pula di district kamdan kami kanu kajing kumi ki polling station semai bakat nama kapung ka bang iyo report ni dapat dan kata jingdan kam bangin create ki polling station semai Nilai yang section nila dan kaptu kami petition ke ECI do hadir bang iyo ay kami ka petition bang create section nila peluang di inquiry nila peluang di kami meeting but ka election commission of India kalau approve bang create kini ki section ka Pinden Deloitte ka bahap po ka si mau di polling station dan ka mau Parba ka bahap ka Jaido polling station Pinden support ke bahap Martian Namlang polling station kini di bahap apa jangka 32 National Assembly constituency ke bahap likely ki section bertemai ialah create haka 32 state na benta ka 33 Rambrai Jengam likely ki section temai ialah create kita gede ka mau belang umriang di bahap apa kan Spung polling station baka Thangkuli B ka bahap apa jaka mau smart polling station je yakini ngila ada ai kan list yang ini ki di section temai ngila ada ai di political parties baru ila rapim payor la mengkolek dengan office ini bad naga benta ka motion road assembly constituency kamdan kanu creation jadi ki section temai kita kede na benta jaka polling station section hakabai dia bakene ka enrollment part ka dan kajing kio ka assembly na ka benta ka 32 long stone ka ladan ke increase by 662 real fund for la kio kajing dan di nak buat yang ka 33 Rambrai Jengam ka la kio da shi hajar si fa persen but na ka benta ka motion assembly constituency kajing kio ka hado shi hajar si fa arway dia haboro oi ke district kadang ka jingkio hakalen ti nang sebut da 8,000 hingga 8,000 duna kemudian district ini habangi le ekene ka comparison nadu ka last ka assembly election ka bang pulo ko ajar apply but hado menta ka santet hado ka menta ka smi haka last election kidan sapo lai hajar hendak kuwe nong sted sapo lai hajar mentang nggak ada sah hajar sah pak gitu kamu kabamut kinang sabut nong sen kidan sah hajar tam haram brai jengam hakatu ke election bala dep kadang lai pok hundai hajar lai spak hundai mentang laki sapo hajar tang banyak tip kamu nong sen mentang sah hajar rambrai assembly constituency sapo hajar hundai spak lepo but motion root mensyua kadang hakatu ke election bala dep kadang sapo hajar tam mentang ladan sapo hajar yusma di habro likely ke assembly constituency da plus sang bro kalau silak hajar kena cabut hakika district tare de kena cabut dan kajingdon di male female kala kio halong stone misha ki take kidan nispa proposal nong Rambrai Jengam nyos pak sam nyo kala kio dan nyos pak sam nyo kisendang kabakin te kio pas pak sam hamau sendot pas pak like pokondai kio ki sendang haki kinte nyos pak nyo bat hamau sten nyos pak propsan kinte nyos pak propsan ki sendang kata kadiga kio kata yang ki nong terbot kedua kali kapung ka election commission of India ni haban ya grouping mo ki kena ki bakat prakak daisnya. Dia nongstoin ki prakak daisnya ki barang tap mai menta kendai spak sampui di sindang kendai spak kapaki ki ke. Haram brai jengam nyus spak sampuar sindang nyus spak kapuri ki ke. But motion root has spak dia ki sindang nyus spak sampi ki ke. Ka gender ratio kejingdan juki kente haba compare ba kejingdan sindang hanong stone
ka ratio de 6000 khatra ka bomot namala ki 6000 ki sinrang dan hadu 6000 khatra ki the hanu ki bon ki the ha Northern Assembly constituency haramrai pan naka 6000 ki the ki sinrang ki the ka jingdan ki nong thabot the ki de khandai spa ni keduna hamau sinrut 6000 ki sinrang ka ratio khandai spa sang ki the kabut nak 6000 sinrang di dalam khandai spa sang ki the haka motion Assembly constituency ini ka EP ratio ka pamot ka electoral population ratio ha long strength ka den spa sa po ram brajunan spa sang pulai but ha motion spa san jika EP ratio hi ha ba le ha national average ka district ka issue the shwabang exam ya kan final electoral roll kadar ka request security political parties na fide banyak thunglo ki boot level agent ya kan ke issue na ka ke man ko idan kam boot level agent ki kumba fite bi ka sawan kan ka election to lok sabha je ni ka part of political parties bakin pon ya ki boot level agent ki banyak yang ni ban tolong ya ka ban conduct elections saka lok sabha pada job sementara angin sama yakni di electoral roll kan ada final electoral roll sam tang iki recognized party free of cost di independent itu happen sam saya kan maksudnya